Assalamu alaikum, urmatlı KG Kabar kanalının көрүүчүлөрү, урматтуу туугандар. Бүгүн 2021 жыл 30 январ апта күнүнө жекшемби Бишкек авторынок Риом. Биз кечки базарды тартууну улантабыз туугандар. Жол пробка. Жол жегиндеги унаалар кызыды сода. Көр базар башталды. Биз анда эмесе ушул Mitsubishi Galant унасынан баштайлы. Жылы 94, пробег 376, 125 миң сурап жатыптыр. Байланыш номерлер, расход 8-9 литр. Болуш канча деп жатасыз? Договорная, слушаюсь. Нормально түшүп бересиз. Жакшы түшүп берем дейт туугандар, салон тартайын. Салон туугандар. Массажный чехолдор бар экен. Электропакет, гидравлика бар. Мына туугандар, 4 дискасы, запаскасы мол. Бүгүн запаскасын коюп келдим да, жел чип болгон экен. Запаска дискада бар. О, анандай болот. Бул беркетинен көрсөңүз. Титановый диска экен. Ушундай бар экен 4 тоо. О, мына. Дөңгөлөктөр жакшы абалда. Запаскасы кошо зимний. Мына туугандар ушундай титановый дискада запаска дискалар да бар. Алмашы жолдору барбы? Бар. Эмне? Двойка. Малга, мал, кой, жылкы. Акча. Двойка либо акча. Тройка да болор. Болду, шеф. Мелисова. Кийинки уна туугандар Мерс 124 кузовундагы уна. Мотор, коробка идеаль состояниеде дейт. Маалымат кагаз. Жылы канча бул? Жылы канча? 88. Жылы толук жазбапсыңдар. Жылы 88, объем канча? 2-3. Обмен жолдору да бар экен. Байланыш номерлер. Бас канча деп жатасың? 140 берип саламга дейм. Болушу. Туугандар, салонду көргөзөйүн. Бул жакта люк бар экен. Чехолдор капталган. Алмашы жолдору барбы? Бар. Алмашы жолдору бар дейт туугандар. Чалсаңыздар, балким келишип каларсыздар. Мейлі? Биз туугандар улантабыз, насар салып туруңуздар. Ушул эмеспи? Сиз кайсы? Бул жакта тартып коеюн ана. Реклама, брат. Мына туугандар капотту ачып даярдап коюптур. Жылы 91, объем 2, номер 165 миң сурап жатыптыр. Канча тили канча? Болуш канча? 160. Болушу 160 дейт туугандар. Обмендер барбы? Çalıp сүйлөшүп көрүңүздөр. Туугандар, назар салып туруңуздар, биз тартууну улантабыз. Бул Audi A6-тен тарталы. Жылы 2002-2004, 170 миң сурап жатыптыр. Байланыш номерлер. Çalıp сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Sarı түстөгү BMW 525
9125 250 ming so'm so'rab жатыптыр. Байланыш номерлерин сурайбыз. Срочно. Болуш канча деп атасыздар? 250. 250? Телефон номерди айтып коесуз ба? 509 30 34 30. Номерди айттык тугандар. Байланышып көрөсүздөр. Keyingi Toyota Avensis 98-жылкы 1.6 объем 200 ming сурап жатыптыр. Байланыш номерлер 8 литр расход деп жазыптыр. Салонду көргөзөбүз. Салон тугандар. Средний. Канча болушу? 185. 185. 180ге болобу? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшсө болот, а? Алмашуу жолдору барбы? Жок. Только акчага. Рахмат. Keyingi Nexia 2 үлгүсүндөгү унаа. Жылы 2010 1.5 объем 150 ming сурап жатыптыр. Байланыш номерлер. Таксыр канча болушу? Чехолдор капталган. Окончательный болушу, а? Простой комплектация. Буларда гидравлика жок? Гидравлика? Гидравлика бар. Сүйлөшсө болот, а? Сүйлөшсө болот. Çalıp süleş көрсеңіздер болот. Алмаш жолдор барбы? Обмен. Жок, обменге келип атат. Акчага, а? Макул, а, таксыр. Keyingi Audi 100 жылы 88 1.8 объем 75 ming сурап жатыптыр. Байланыш номерлер. Салонду көргөзөлү. Assalomu alaykum. Sizlar qandaysizlar? Болуш канча деп жатасыздар? Сүйлөшөбүз. Машинада. Сүйлөшөбүз. Сүйлөшсө болот, а? Жакшы эле түшүп бересиздер. Чүз. Алмаш жолдору барбы? Бар. Обмен дагы бар дейт тугандар. Сунуштап көрсөңүздөр, балким келишип каласыздар. Кийинки бул жакта ээси жок экен. Экөөнү тең. Бирөө келип 5-2 болбойбуз. Golf тройканы тартайын. $94 290 ming пробег, 1.6 моно, байланыш номерлер. Азыр сенасын билип беребиз. Assalomu alaykum. Qancha deb жатасыз машинаны? 180 болушу. 170. Реальный клиент чыкса, наличка деп келсе 150ге бересиз? Жок. Болбойт, а? Алмаш жолдор барбы? Көрүш керек да машина. Болот, а? Сунуштап көрсө болот. Мына тугандар, өзүңүздөрдүн сунушуңуздар болсо, сунуштап көрсөңүздөр болот экен. Golf тройка. Keyingi Audi S4 жылы 91 2 объем моно, байланыш номерлер. Сенасын сурап берейин. Сенасы канча байке? Цена 145 окончательно. 95? 145. 145. Болуш канча? 145. Окончательный. Алмашуу обмен жолдору барбы? Обмен жок экен тугандар. Только акчага дейт. Keyingi 124
Жылы 93 190 ming so'rab жатыптыр. Байланыш номерлер. Çalıp süleşip көресіздер туғандар. Biz bat-battan una көп тарта берели. Toyota Camry 96 жылғы. 1.8 объем, сена 155 ming сұрап жатыптыр, коробка автомат, байланыш номерлер. Тоқсы қаншада атасы болушу? Так, 160. 160. Болушу 150 көрес. 150 ба? Туғандар салон. Жақса сүйлешіп көріңіздер. Бұл жақта туғандар өте жақшы алды. Баз үлгісіндегі 2107 уна бар екен. Капотын, багажын açып даярдап қойып тұр. Сіздерге көргөздерін назар салып тұрыңыздар. Кейджі қавар. Мына туғандар. Родной краска. Родной краска мотор. Больше каналда жоқ. Мына туғандар. Жылы 2008 пробег 212 ming 1.6 160 ming сұрап байланыш номерлер. Болуш қанша? 145. Болушу 145-ке береді екен туғандар. Лонжерондар таза, Мына туғандар. Алмашы жолдары бар мı? Passat B4 таза болса алмашам. Passat B4 таза болса, болушу 145. Мына туғандар çalып сүйлешіп көріңіздер. Кейінгі Matiz 2 сізге қарайбы? Кейджі қабар. Matiz 2 жылы 2003-08 125 ming сұрап жатыптыр, байланыш номерлер. Мына туғандар кейінгі уна Audi 80 87 246 ming пробег 110 ming деп айтыптыр, түшіп береткен байланыш номерлер. Қанша атылы, қанша? Болушу 100. Салонын тартайын туғандар. Салонын тартайлы. Болушу 100 туғандар çalып байланыш көріңіздер. Алмашы жолдар бар мı? Только ақшаға. Кейінгі уна туғандар Honda HR-бі. Малумат қағазылы жоқ, айтып қойыңыз бі? $4000. Жоқ, жылы қанша, объем қанша? 99. 1.6 объем, жылы 99. Басы $4000 деп жазыптыр туғандар. Байланыш номерлер. Салонды көргөзөйүн. Бұл жақта Matiz 1 үлгісіндегі уна 120 сұрап жатыптыр, байланыш номерлер. Қанша деп жатасыз болушу? 110. Жылы қанша? 99. 2000 бе? Корейский, а? Электропакет, гидравлика іштейбі?
Gidravlika бар, иштейт. Кондиционер иштейт. Алмашы жолдары барбы? Акчага. Biz улантабыз туугандар. Ээси барларын тартканга аракет кылабыз туугандар. Болушунча сиздерге ценасын келишип, содалашып бергенге аракет кылып жатабыз. Bu qaysi kanal? KG Xabar. Passat B3 жакшы абалда десе болот. Жылы 89 18 моно, байланыш номерлер 120 деп жатат экен. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Keyinki Mazda 323 жылы 93 16 95 bin сурап жатыптыр, байланыш номерлер. Keyinki buna BMW E34 92 2 объем 200 bin сурап жатыптыр, байланыш номерлер. Дискалар титановый дискада. Салам алейкум. Болуш канча деп жатасыз? 180 болса берем. 180 а? Салондар кіргізіп қойын а? Алмашы жолдары бар бу? Акчага а? Бұл жақта Golf тройканы капотын ашып қойып тұрғандар, сіздерге көргізейін. Жақшы абалда. Шеф, жоқ. Қанша деп жатасыз болушу? Жөніне қойшы. Мына тұрғандар. Тартпайлай қой дейді. Байкеге жақпай тоқшайды. Біз дайырқша улантабыз тұрғандар.